Ki Pulit na Sadar Police Station Shillong kila ai samon saya ki Samla KSU na Malki Circle bakin wan Hajir syakani ka Police Station halor ka jing syak keno baki don kti hakikam threat work permit na kinong tre bela ki bam dei riulum. Haka khat santrek naitung ki Pulit ka Sadar Police Station kila Khot samon saya u President KSU Malki Circle bad ya we u de Khot ki bak tip kerteng kum u Yashan Mukim President bad u Mevian Jerwa. Habakran syakilat patai Khubor usama Yashan Mukim ulong kajing keno ki Pulit kalong tangban parap persya ya kinong ya lambat ki dekhot ke KSU. Ulong kajing le ki Pulit kalong tangban penting ya ka seng henrai kini kajing le ki Pulit kanam pendu mensie meki henrai kan ai mensie meki ban beteng ya kini kajing le khendra ya kinong bela nabar Khuborjylla. Tahu dan kau ke FIR, buat abang nak keli ke FIR, bila lap ke don ke kemudian dah, dari di taki di staff. Kini kajing lihat juga police department kalau ke tajik tu penduduk same ini, penting kesmet ini, mereka mereka keruak besar kalau ke. Kini kajing lihat kemudian ini kemudian penting kesmet ini, dari kerana ai mesti syuk ini menyai khun menyai dawa nak sarkar pedeng berterikam na ya ka online permit bak kunjuru tam ka sarkar Meghalaya menterino mardor ya ka MRSS hanya hajala juga ya jong kiti ni pai kamdan keji pengat kendan don de tamau don si yang kasing lah ya orang seran lang yang dikinong lam po Malki Circle mat daya snow ke iba pasen yung Malki Circle lah bakal di kini ke bro kaliktang kajing mu jong sarkar ng bak police department banyon tim persmet ikin kat jong seng ikwa bakan ng pasay sa sarkar minon kam ni KLP petri kam kam RSS kajing khot pi man kasni pen tiang dari kemau kit khot kaseng man kasih kin yai khrai man der ne po kini kali masih wa sarkar